Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Giligo ning dagat, giligo ning swimming pool, yan, wa man lagi maunsa. Kay na magutoy gaingon madaot daw. Kay giligo og dagat, iduol gani og maayo. Na tan-awa na siya, kanang duol jud kayo, nadaot ba or wala, na pa dyan ay highlights o. Taon-taon na ni Giriban, mga 7 na kabulan, ya ang buhok nato, lain-lain yung buhok ang kitang mga human being. Ang uban, na ingani ang buhok, dagko og grano, dagko og strand, tan-awa na. Unang kinahanglan jud siya og magpariban kay ang buhok ingani man. Kay og kita man kung mga human being, ang dili jud na makaagwantang atong buhok ingani ra bitaw mubuhaghag man ang maningkamot jud ka nga magpariban. Kay og dili pug ka maningkamot magpariban, tung buhok makuan ra no, magabuhaghag ganahan ka. Mo ang buhok karon yan na ning gilig og dagat, mo nang dili siya moadto sa lain kay sige ni siya ga-dive niya. Mo dive siya sa swimming pool, moadto siya sa swimming pool, moadto po siya sa dagat kay diver man ni si ma'am na. Ang iyang buhok wala man jud ni madaot, kapila na niya giligo og dagat pero wa jud pud sud. Wa gyud pud siya na unsa mo nang diri gyud siya magpariban og Schwarzkopf aron dili gyud intawon mga unsa ang buhok niya. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Kani mo akong gigamit nga color gihapon si Igora Royal nga Schwarzkopf product. Nya karon nag-apply ko diri og color sa buhok ni ma'am kay kani ito man kaining punuan, so para mag-even diring dapita kay hayag na ra ba pud no tungod sa si kaligog dagat. So gikuluran ni diri para magkapariha ang kulor. Pero di pa na nato masiguro og magkapariha ba ng kulor sa buhok kay sige man ni kaligog dagat, so ang acid niya sige kaligog swimming pool si ma'am. Munang ang buhok niya hayag na kaayo ning tumoy. Munang kinahanglan ni siyang i-tone down kay aron magkapariha sila. Kay kaning butang na ko nga color kay perti naman ning hayaga 12 series naman ni. So kinahanglan pud siya nga kani sa ubos adto ni i-tone down gamay para mag-even kay dili gyud magpariha ang color. Or tan-aw nang baka nako ug unsa ba kay resulta ani sa buhok kay kini mag-color gud og buhok depende na sa buhok nga unsa iyang previous para magpariha bitaw ang color. Kay dili basta-basta bitaw gyud mag-color og buhok. Yang gigamit ato aning color mga 12 series katong hayag na kaayo para mo kuan gyud mo even ana niya. Kung tanawon nato kay mura jud na gyud dark gamay kay kani o tan-awan na hayag kay no. Pero okay ra man na giligog dagat wala gyud madaot. Nya ato puntang gibutangan og treatment na Bondastic Cowas kay once na magribanta og Bondastic kinahanglan jud siya nga butangan natong treatment. Labi na kay gibutangan siya og color para dili jud magdaot ang buhok kay og magriban mangud ta nya wala tay treatment ibutang sa buhok. Naa jud chance nga ang buhok ana niya madaot mo na mag-apply tag medisina dili hadlok trabahoon ning mga Schwarzkopf product kay naatay mga treatment panglaban sa mga damage ug buhok para dili na ni sila mag-uol kay mo dili ra ba jud lalim makadamage sa buhok kay kini customer masuko ra ba jud na mo nang atimanon ning customer para magbalik-balik kay dili mo atimanon wa na mo balik ing ana ra. Kini akong gigamit nga medisina si Bondastic Rebonding. Unya gi-applyan nato ing buhok ni ma'am nga nakulor naman ni kaganiha ito man ni kaayo, so karon dili na. Unya dagko kay strand. Butangan nimo nag-rebonding nga Bondastic dali ra kaayo sa mo straight, magagmay dayon ang grano. Unya di ani ra ni kutob sa gi-applyan kay kaning ganiha diri colored man ni kaayo, na colored man ni pero mas colored jud ni treated na kaayo kay gikan para manigilingog dagat. Unang diha sa gibutangan kay dali ra ba kaayo nimo straight, mag-careful, magbantay, magtrabaho basta Bondastic. Dili kay bihaan kay dili gyud siya pwede imong pasagdan ning customer. Naagyud chance nga matangtang ng buhok kay dili pwede gyud mga tangtang o mabritol ng buhok. Hinahanglan imong atimanon ng customer kay ora ba gyud nang gibalikan magpagwapa. Unang atimanon jud sila kay kani si Bondastic kani medisina ha kinahanglan jud expert ka, kabalo jud kay kamo trabaho kay dili jud para lang nako ha. Dugay naman jud kong hairstylist pero si Bondastic jud dili jud ingon basta-basta na lang ka-apply ning medisina, kinahanglan kabalo jud kay ka mo analyze jud kag may sa buhok. Butangan sa Bondastic Rebonding atong ipaduol kay aron maklaro og nadaot ba or wala ang buhok. Ang mga highlights na emphasize ang mga highlights kay last ako rebonding ma'am, highlights na ang buhok.
Pero bisan pag naka-highlights siya, basta kabalo jud ka mo trabaho, basta bundastic rebanding kay careful ato nga medisina kay di siya basta-basta nga medisina. Pero karon nadaot ba siya or wala, di ba? Parang wala pud no. Pero ang color niya wala mag-even tanawa. Una kung giingod ganha di mag-even ang color, pero at least nag-lift ang color, dili jud ingon nga wala nag-even. Kuwangan siya tone down diri sa tumoy kay taud-taud naman ning gikuluran plus highlights ikaligog dagat magkuan jud ng buhok, wash out jud ng color. So ingana jud ng rebanding. So kinahanglan siya o mag-tone down para magpariha ang tanan ang color. Human at panang nitipinis di mapa sa oras sa sunod na lang kay gabi man ron, dugay pa man ni mahuman mag-agwanta sa sima magingani ang buhok. Wa mag-even ang color. Pero ang imong tan-awon mo overall dili gud mahibalaan nga wa di nang even, pero ipaduol og klarohon jud nato mailhan gud nga wa mag-even no. Ang buhok ni ma'am di ba medyo taas aning kilid oh. Makita niyo no, taas dihang dapita. Ang kaning buhok manggod basta ingani ka mo ba kaning likod ani mo ni problema nato. Problema na sa magplansa kay lisod jud diri plansahon kay mubo kayo mo nang kinahanglan ta og plansa nga gagmay. Gamay man ni siya, murag small bitaw nga plansa, kay di mo na gamitan gamay nga plansa, lisod kaayo birahon, lisod inaton ang buhok. Una siya nga lisod jud diring dapita magplansa, tan-awa ganing buhok ko. Nipis mubo pa jud kaayo unya ang plansa nato. Kinahanglan jud gamay kay og dili gamay ang plansa lisod kay pag-inat. Nga init pa jud kaayo, init kay buhok. Munang ug mahimo magpariban bitaw kanang mubo kay buhok. Mubo kayo lisod kay trabahoon lisod di gud lisod basta kay maningkamot jud ka mas straight kay di gud po ni tuliron aning dapita magawib-wib po ning buhok kay kulot ra ba ni ang buhok no. So kinahanglan jud imo jung tuliron labi na gyud ni ani kay mubo na gyud kaayo unay pinakalis kuan gyud kaayo unay pinakalisod jud kay plansahon maglisod gud puta bisag kamao na kay tamo plansa kay mubo na nya. Gunitan nimo unang akong gunitan ang buhok o magplansa ko kay dili mo gunitan sudlayon. Kung sao man nimo na pagplansa og sudlayon maglisod jud ka. Na kinahanglan maningkamot jud ka magwapa ning customer kay aron di bitaw mangreklamo ini kahuman kay dapat jud na straight ang buhok kay kanira ba do wavy ra ba jud kay ang buhok kay ang kulot ng buhok na di sa likod. Muna ato ang serum nga bundastic. Ibutang di ani pagkahuman butang na to fixed cream sa buhok. Usa na ang treatment ug ang atong neutralizer ibabad og 8 minutos kay mao na gyud ang procedure para di na ta mangita paglain yan. Ila nang gikuan ba giutro na nila ang mga procedure para dili kay dako na kay oras mura kag ma-shortcut diring dapita kay ug magbunak yon magud ta mag treatment kinahanglan pa ka 15 minutes nya. Kani pud siya kinahanglan pud ang neutralizer to 15 minutes kani siya 8 minutes na siya ibabad sa buhok banlawan jud dayon kay mobuhaghag mapugdi nimo din banlawan. So ingana ang iyang procedure sa bundastic so murag dali ra ba shortcut ra dili para sa uban nga neutralizer nga dugay kay pa jud ihang serum di ba giusara asa magkaay kay magbuhaghag ang buhok mo gini ang procedure anang bundastic nya tan-aw na nimo siya ang mga neutralizer mugahi ang buhok pero muhumok ra di siya mabanlawan na ya katong serum na apil gyud dinhi usa na ang neutralizer ug ato ang serum dili na siya pwedeng butangan pa nimo og kanang treatment na bonacure kay para magbonacure pa ka pagkahuman ilahan na nang gibag-o ang ilang mga procedure ba para i-shortcut lagi nga 8 minutes sa biya kay sa una 15 minutes ang ato ang neutralizer. Pwede ganing 5 minutes, pero og 5 man pod, mas maayo jud maabot pod og mga 8 kay para po maka-absorb sa buhok. Giriban o bundastic, gikuluran. Unya nang highlights man ni ang buhok mo na siyang makita ninyo nga murag naigamay linya. Wa kay mag-even ang color mo na akong giingon ganiha, di kay mag-even tungod sa previous niyang color, tungod sa sige og ligo og dagat kay diver ni si Ma'am. Tan-awa ang buhok. Nadaot ba di ba wala no? Ingana na siyang Schwarzkopf bisan pag iligog swimming pool always ikaligo og dagat always dili gyud siya madaot kay original man akong product kay made in Germany si Bundastic muna nga di gyud sila mahadlok maligo og dagat kani si Ma'am iyahan na gyud nang naswayan kadaghan na kay always siyang tuwa sa dagat mang puyo mura siyang isda bitaw joke pero yang buhok tanawa na daot dili gid madaot basta Schwarzkopf niya sa tanan nananaw dinha don't forget to subscribe my YouTube channel Miss Human Being niya sa sunod natong kita-kita bye bye.